Minaye domolo Olivier Boko est au prison bang bang mon minaye domolo gang pas mais pour tonton et tinte bang bang bon nous sudo et te fini bon minaye domolo o hojirawe ma yeko wa agba mi ton yito egbe bati azan ko nu klo poto e bati akwe son kwe fo kwa ton nu klo poto e me tinte tombo matina je mina besona mi to afon re bon matinalement matina to di domolo nous et to di do Olivier Bokogo et tinte America agbeji et tinte file la lo mo minaye domolo Olivier Boko et tinto o game bang bang to enyi o gang pa me o kutonu mitoton to o filemo bon mito son flek bon Béninois libéré ou me dit mina ina mi haru pro bona do mi do mo le Béninois libéré ou wa do e wa libéré information da horopo bo wa to di do mo lo enwe joto enyi o OTB kokoro enyi STB yoyo din bon menabide ba azon polo mina do mo lo we free le an hungbeji e do ho panta no ene nu de kado nyi mina nwe le Béninois libéré jawe mina ho fraternité diwa mina ina mi pombona do na mi do mo lo fraternité wo su do hodo nu e Wilfrid le an hungbeji ba ito sogo bo iro nu rodo le grand oral de Wilfrid we an hungbeji bon e wa do mo lo e pa susura o Patrice Talon bodo wejijo de zombo o wada yi yenaze sendo a holu zinkoji o gan zinkoji to o benetome do enyi au palais des congrès bodo hodo nu denyi o courant wego e do hodo nu temetemele go mina yen do mo lo nyi mina mo nwene le kokwata fraternité ou mina ho bonado mo nwene mo bo enyi l'informateur ou do mina do zogbeji do mo lo l'informateur ou nana information d'agbelo et de Wilfrid le ngbeji do fi bokan monsieur Boko se trouve en prison Wilfrid le ngbeji ou mo do mo lo fi de po de te bo mignon ou yin gang pa me bon et l'événement du jour ou wa mo din do mo lo Wilfrid le ngbeji e wa to di do mo lo de yin otogano do mo lo ganto de le ina jo yi lo azangbe po kaka ya ton ene nu na jo bondwe to vire jorodo na jo do mo kaye ma so ajoro de to vire jorodo ji nya karanyo do mo l'événement du jour où ana ho bonado mo nu mo kanton demain bon l'indépendant wo wa do mo lo nu lo proporo na do indépendant mo e wa mo do mo lo e ma prisonnier politique là wa to benin mo homme politique là va en prison nyana mo nuklu jego l'indépendant ou ana homo e dio aramo oye Wilfrid le ngbeji ton Rekias Madugu Joël Aivo Podo Olivier Bokoko décryptage info ou wa do mina décrypter information da horo ko na mi do egbe information tawe e do to gan Patrice Talon e do to vire ni chi gban mo do emi mo nuklu je nu mi mo podo azon wi wa Romia wada e ton pogo do ena he to lo gbangban Martin libre wo wa mo lo Romia wada e din lo oyin gbigbo nu wa do won baji uwe to esimo bo e kan yu e ton do o weweji bo de Romia wada e do fi bo e do jon me pon bo do wada e dans l'esprit de la sobriété bon gas ki ani info uwe mi na do fo egbe ton na epo bo wa to di do mo lo Wilfrid le ngbeji lo su papa e do nu ejo to STB OTB ho lo bo mesupo asongble do yi lo yin na ponto agbanza me lo onu lo e wa le blanu taun e ma yan we mo àmọ́ nu ni ta wa gble do ye ana yi kweto epon wi awe bona ho hojira we male bona do mo nu e kan le bo po eyan wa eyin ange podo désiré ton po atomimo o vigila yin bo e to kiki ado propora we bo to tintin mera we bo vigila na do na pondo ni so